Implementação cerca sanitária nebe governo decide baseia ba resolução número ruanulu recebida baratina riundua ruanulu recebida hodi limita movimento transporte público husi município Maidili no husidili ba município nune emos limita movimento circulação e manu atividade social sira. Cerca sanitária ne governo decide lihusi reunião Conselho Ministro. Tama Timor-Leste detecta caso positivo transmissão local coronavírus. IHNB equipa Saudi identifica husi teste massal nebe sira aplica ba comunidade IHDILI nomos município hirak nebe risco ba pandemia COVID-19. Mas bem implementação ne retan crítica makas husi população tamba prejudica estudante sira nebe hela IHDILI inclui emasira nebe ne rendimento la permanente no depende ba negócio hodi sustenta família. Nune e extensão cerca sanitária da rua, população começa a alerik no exige governo. Atuloke ponto entrada para município Hane Santa Sitolu, Lahane, Terminal Becora, Nohera, nune sirabele fila para município, tambah hela IHDILI date la ia aiham basiram. Negosiante sira iha mercado taibesi mos faan modo la folin. Nosa sang hirak nebe sira faan ema la sosa nodoro kotu. Hodi ba fakar date iha lishu. Tambala ia comprador atu sosa. Ami pufu ne kia kira nebe maklori modo iton mai fan hola osan la totan. 50, 60, hola osan 40 rit lor-loran am han tosan ne hotu tia. Depois ami han sai ma kia tiline. Ami tiline uma mos layata. Ami toba mercado. Depois ami tama balaran segurança dan amba toba uma. Agora embalo siran nebe. Ami toba ya estrada ka. Antu hansa ne ami bele moras corona la kona ami bele mata ba ami kabo ni ha. Taibisi estrada laran siran. Tamba sai de osan layona. Osan $40 ne lor-loran au han. Agua unuan han. Lorong ni rahan $1 hemu pe idan yang quarter agora osan ne hoto tona hela $5 agora kakatan nami bele mate hoto corona sida kona ami bele mate tamba amne kam ami balo sida ne be ami umalaya ami toba tani ha markaro ne be hoso banne ulu sida teng hareba ami kiakne ami moris ne lahanesa ne bele ami mate toba hela ya talan sida ne ke leta kuaksir ne ulu sida oh ne corona makona mais lae tamba kabun ida ne makona han saida hemu saida ya taibisi ne bursisa osa amin durante hola mora usi ho mai ode buka $1 ode mai saber sustene amne kabun nomos selo emane kos tama ami student mere kosota tama ami atu bafo tama dalam taka ami la bela fila tapi ami mantén distancia social napati cumprir regras estadounidenses. Se fazia para Sampoli ne durante a mi fan. Lá nessa semana rua agora da Camasoro. Também será. Ia lorong hirak liba a mi fan se Sampoli. Mas agora lorong ainda ambil hetan $1. Dali usida ne. Lorong ami ola moro da rumah meta $1. La beli usin também será. Sesan la tama. Moro ne ami presa tola bala tama. Ne dala rumah meta $1. Ne simba $1 simba ami pola hamba hanetana. Mas atu selem na kosnya bisa. Oing amai mang pulisira la fota mami. Galang ne da kartam bahaya dili antau label mai. Nebe ami husu ba citan labele. Nebe ami dia ami ne pati kurat tamba ami ne ema fila 5.
Depois a minha população serba a minha amigo an selangganan serene arasca fos. Poi população serba mas arasca fos. Ya imber pun inte se batulaba pelor ma ami sosa. Mesai milaba anta amine hansa. Amine hamlahana. Ami husu ya mantu tu mos komandante polisi la fos surat. Amba ya Saudi dan bahaya polisi. Ambu bahaya polisi me ba fali bupati. To agora mos sira for estado ami. Ne ami akar kam ulu fat tos mai dek ne am kuliah komandante la for la fatin. Neba ami kar husu ba estado para belfo ansere ka o instante ami para truco caretamos bele atau hal samos bele. Me agora ami hento agora mos tar la hanem ami la. Neba ami aluga fal emine kareta neba mai. Am selu kareta ida ami atung sa husu 150 ami atung 100. Neba kareta rua 200. Neba force ne ka standar ne husu dil am sosa 13. Mas agora tam ami aluga na kareta ne am tese asa itong fuling. Ne atau ini mos ami se kuliah tambah karena kami aluga hatung mos ami selu. Ne am kar busu ba be star peratu be titulos buat ne hamsa pramos bel laudia ka. Bele kobe tapi itu mesti tene uja masker ka. Ne mara haula bela tene tam horiza am ba tul polisi dung ba ami ba kobe dung ba ami bupati. Boserne am bobo serne ya mantu dolaran am tam hotiana masyarakat for estado. Ne ba agora ami hende to agora lapem ami lo pera ulo ne am mai dek tambah população sira yang bapak atau primo amina agora fokus lagi ya debat kalau fokusnya per ami susaka ami sekitar lorong hat kaliman fokus lagi ya ami ya fatin ini idane am foi mai horse ko oi lorong ruan ya mana tu ami laut buka dalam ami buka di dalam mas malah fola fatin ne ami busu de para fo instansi ba ami para ambil laut dia para bisnisnya bebas. Put sang, kita tene, karena ni bayar lo, diet pa emang lo, kita tene. Macam itu tene kan, itu masih tene kan, kita lebih basic malung, kita lebih kuliah ba malung. Baik tak tene tamani, pa 44 amfilan, ambil los baba di dilarang lah ya. Ambil dilarang, ambil bawa lagi kita be, akadir hung. How about to hendak sirah hendak dia kartane label saya na, takana. Nebe agora am tulah tisa sana amfilan mai to hene sirah foto taman. Nebe sirah hendak offer karakter bele ba sasam bele ba mas karakter bele ba ne am offer sasane ne ditana haunia kestau mana ini tambah ohim bel ba dia agora dia ba surat ba to ba surat lagi agora mai film sila foto am fali padahal ohim de Além de motorista carreta Anguna Grigori Caldas Sateten, mas que a situação atual é mahotu tem que isolar e uma hodi prevenir a transmissão local. Mas bem motorista sira obrigado tem que lori carreta hodi tula passageiro nossa san hodi belehetang osan rumah atau responde ba necessidade loron-loronian. Ia umamos hanesandet amila ia osan. Anta ami atu husubase. Hakara kala ko ami teng mai para hene para ami hori hetan $1 para ami hori uza. Tama agora atu hetan osang sunebe. Ema husi fohomos latung. Ami atu hetan osang mos liusi foho sir tung sir lor modo tung am fon bele tula para ami bele hetan osang. Sela ami hetan osang sunebe. Ami comprende mas ami mos hatene distancia be social ami hatene. Husi estado kan fosai yang labele tula ema liusi na intolo negala. Anebe ami amos hatene ami tula ema la liusi na intolo ami tula na inrua. Ida husi oin ida husi kotuk nebe ami tula la iya yang atula fale penumpang ami tula so familia red para halo isa para yang sira bele fo sang utong ami ambele hori sosa be sigaro ami persija saya gar ambele uja diferensia makane sang ami la saya ami ye umar red anta ami senti la kan ami teng hakar kala ko ami teng mai duni hene ami hori hetan $1 tama iya umar red kan hane sare han hotu ita tobat dia toba harer mai ita tsaiba nebe ita ya fatin red.
laos negociante no motorista det mak halerik ba situação cerca sanitária, mas be estudante mos halerik ia situação idane, tambala ia osan atu sustenta an no selu kos, no estudante balon decide bahela ia sede renetil. Ia cerca sanitária idane hau senti menos aihan balor-loronian atau lor konsumo bakabun ho idane hau buka meus oinsa hau halai ma iha posko renetil hamutuk ho kolega sira lori servisu hamutuk hela ihane ho di sustenta hau ne kabung balor-loronian tambah ho cerca sanitária idane ferik ho katua sira ia fomos at kirim osan mai araska pandai ho lockdown ya ne vamos ya lockdown durante ne hau hela iha kos hau halai mai ihane tamba iha kos la iha osan la iha aihan tamba iha fohone ba haruka osan o haruka aihan mai tamba la dia ho idane hau halai mai iha posku renitil hamutu ko grupo renitil ne ho serviço hamutu ko assistenta fali hau ne kabun ho hare ba fali familia o kolega serne bema serviço ihane. Antes ne ia implementação estado emergência, governo anuncia pacote estímulo econômico, onde responde à situação COVID-19, com medida nem no ação hamutuk sanulu resensia, onde ajuda a população, empresa privada, no trabalhador sira nebe sai vítima husi pandemia refere, inclui implementa atribuição cesta básica, ba cada cidadão e a território toma. Programa Nacional Cesta Básica consegue implementar o orçamento tokong hitu nulu resin, mas be ikus mai orçamento la to'o no tem que coatang osang ho % hitu, husi cada ministério ho de apoio ba programa refere, baseia ba circular nebe fosai husi Ministério Finanças. No antes ne governo mos decide atu fos subsídio ba empresa no trabalhador não formal. Iha nebe acumula onadados li husi Instituto Nacional Segurança Social. Mas beto o hinlorong governo sidau realiza, mas que antes ne prevê ona osang ho montante tokong hat nulu resin. Preocupação hoje população e a situação cerca sanitária. Governo começa a autorizar ema no sasan tama kasai husidili ba município, mas be tem que tuir regras katak ema hotu atu tama kasai husidili tem que retan carta autorização husi centro integrado gestão crise nian, incluímos sasan atu troca ba malu e ponto entrada. No importante tem que desinfecta carreta. Molok halo viaje ba município no município afetado sira maidili, inclui troca condutor no ajudante sira. Governo mos comprometido de garantir resposta e de lalais no eficaz ba efeito socioeconômico COVID-19 nian.
Rodi apoia trabalhador Sira ali na frente, apoia população afetada Sira, apoia negócio no companhia Sira, no mos acelera processo aquisição no implementação vacina Covid-19 nian, atunune população belehetan imunização rolalais. Agora me vila agora. Corona la kona me mas hamla maklori ami mate hoto. Gasparinha de Souza, Aniceto Leite, GMN.